بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبتي مسلم أخونا أختم ميدك موضوعك نماذا ركاتري ومغ مهم كما أدي نماذا فروا كودا كرمغ نباكا شك وسني نماذا كي إسلام دينه تامو هن عبارتكم دنواني نما إسلام دينه ديوانا ركون شهادتك دكلمة فهوغا إم إسكام الدبا فوا ركون الله سبحانه وتعالى نماذ فرض قرباه واني مي ألوكان فرض قرباه واني إفس مدوريكم نتي سيدا الله ورسوله بس بحي قربا هن هريها ألوكم أكيوس مدوري الله سبحانه وتعالى مدوري قربا فرض قربا فوا كانت نمس نماذج مي فرضك الله سبحانه وتعالى إسراء معراج ريغا كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم أي هجراج دولوهر كورين الله النبي صلى الله عليه وسلم فرض قربي ألوكمه أما فرض قربني فانساس نماذ نماذ فانساس نماذ أجن الله رسوله صلى الله عليه وسلم فأبا وداعن النبي أي حيوان أودو متين موسى عليه السلام أمي بدلوا أجن موسى عليه السلام إذنبني كليك فانو أمة هدية قطع الله سبحانه وتعالى دببي كون شتوي الله النبي صلى الله عليه وسلم حديث كربني فانساس نماذ موسى عليه السلام كيرت مع النبي صلى الله عليه وسلم الدنبني كليك فانو أمتك ميهنك تفانساس نماذ أي ميهنك كيرك بلدانوا ورن نونه تكمل نوانه إهم الله سبحانه وتعالى دنواشه لوي كدبوما دم ميغوتا غوس الله سبحانه وتعالى حضرتك لوي كدبوما دنوم فس نماذ فرتما لوي كدبي دم وداغن نبيما موسى عليه السلام بدلويما එකම خبر أسوا විදාල්වනි තිවරකුම සදිනවානේ මිගොතක් ගොස් කොම්මෙ ෆහරකු الله سبحانه وتعالى دنواغ فس نماذ كربم اس ام فس نماذ فيما دمس موسى عليه السلام الله نبي صلى الله عليه وسلم النبي اي محمد غفان تكمي نوانه هم اديوس دنواره حديث القرآن دن تمنا تم كليك فانو لدوتي فلوامه فس نماذ فانساس نماذج درماغ نكم وسنوا بلوا لو بيتاخون فانساس نماذج درماغ الله سبحانه وتعالى مدبني الغنونا فس نماذج درم مدبني فانساس نماذج درماغ أنك ميالكم كه ماكما ماتيريكان كوريغا دنميهن إفس واسطة النجي إفس مدوريك نجي الله سبحانه وتعالى ماني ميكم فرض قربا الله سبحانه وتعالى وحي قربا فاوي وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر هذه كذلك فان نماذ قائم كرباره لو بيت أخون لو بيت أختون نماذ قائم كرمكي كباتو نماذ قائم كرمكي إيج شرطك إيج واجباتك إيج ركنتك إيج سنتك إيج ركوعتك سجدتك قيامتك برابر فريها من أداكم الله النبي صلى الله عليه وسلم نماذ كرما دس كد فافوا غوتو ماتين اكن كرو
hitan eri gotaka mi alukan kogge nuwane angawa fawa gota midennevi kantatta furihama kuruma ekuga mikan kofikama vanya ayatu ga nebbaga ayas onna kantatta furihama gen dani wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar hama kasharo namadeki emmiha fahish kantatta munkarat kun dur qur'ane kameke munkarat ka fahish kantatta kun dur qur'ane mifada gotaka namaz kofikama vanya ege furihamange qaim kofiya ege ruku' taka sujud taka qiyam taka ege shart taka rukunta furihamang ada kogen kofiya Allah subhanahu wa ta'ala birwachwegen ikhlas tarikama ekiga kura hitun ealokan kogge kanne kammati munafiqun kura gotak koggene no ufalun annan jene e kive ufalun annan vi miwaruge kamakavati miha dharmaya sawab libere kamakavati ei insanage furanaage kana ruhani kewmemmi ingeto hashtaka libigen wa farwa emmi Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelefana kameddame boduwe wadagen finama ekelefana awaswe ganwani iza hazabahu amrun fazi'a ila salat Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekelefana kameddame boduwe jiyam අවස්වේ ගන්නව නමාදු කුරගුම නමාදු හිංගම ජිහුන් ලිබෙනි හිංගම ජෙහම හිත තසල්ලි ලිබෙගෙන්දනි නමාදු එහෙම නමාදන් අවස්වේ ගන්නාමි දැන් ෆර්ද් ෆස් නමාද බංගි ගොවේරුගා නිකම් විස්නා බල්ලවා හය්ය අලස් සලාත් හය්ය අලල් ෆලාහ් තියබාමි හුන් නමාදන් අවස්වේ ගන්නාරේ කාමියාබ් ලිබෙගත්මන් අවස්වේ ගන්නාරේ bangi gowaruga ege kalimata utere kalimata kigami anani migota mihan ijaba denjene kamyabu maki mi namaz qaim kurun fard fas namaz qaim kurun ei komme muslima ko bangi ga adu wejjikama banya den ehemmihege ehenkama ka emihege ehenkama ka visnu bahatta ge nuwana namadan awas wanjene allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam meduga waridugen asfawe ekleg fan sahabinna ekuga em majlis korawan innawai names bangi gowa adu e wada gatima bangi gowan ferumu ekleg fan timenna menna ekiga innawa majlis du korawa wada gannawai hinuwa timenna men gitere inne bekale himwes namadan awas wada gannawani algon men e angawa fa wa gotan algon men namaz kofi kama waninama algon menge algon men fahish kantataka munkaraytakun durugen dan shakke vesne Allah subhanahu wa ta'ala Musa alayhi salama kike to angawani innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni waqimis salata li dhikri ham kasharum timan raskalangi ham kasharum Allah La ilaha illa ana timan raskalange fiyawa hagwegen alukam wewe ehen evves ilah kunuwe fa'budni fay kalek fan timan allah alukan kura hoshkame wa aqimis salata li dhikri adi kalek fan namaz qaim kurawashe namaz qaim kuraware li dhikri timan allah handuma kurmataka ehma mi Allah subhanahu wa ta'ala insana onna emme bodu gulun namaz nukura kama wani naman mi gulun kendigen dan lobetakun mi gulun demigen dani rabbul alamin mule kainat ke veri Allah algon men khalq kurawa algon men nang huriha takechet huriha ni'mat take devi Allah wa in ta'uddu ni'mat Allah la tuhsuha kebamihun Allah subhanahu wa ta'ala devva fawa ni'mata guna ginti kuran masake kure sevani kamennune komme mihe kusnika visna balla timag amilla nafsuga labwa fawa ni'mata devva fawa ehni hen ni'mata go beru Allah subhanahu wa ta'ala shukuru eruma muri kankamennun tomi ema ekalangan shukuru erim gotun emme bodan ada kuran je kama kimi
shahadatuga dekalima fahuga emme iskame devwa fawa alokama kimi jamaatuga min namaadhu qaim kurman Allah subhanahu wa ta'ala wani amru kurabba nikam visnawa ballawa konfada nurakkaateri biruweri halategga hanguramaage maadanuga mihun tibeni e halatuga jihaduga maadanuga es Allah subhanahu wa ta'ala amru kurabba wani emihun jamaatuga namaadhu kurwan hembeji kamnya algon men evves kala biruweri kamen neti aman aman kam matiga algon men tiberuga bangi gowa daru algon men kihinetto jamaatan nastimu ekashigem wani hudda wani wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat faltakum ta'ifatun minhum ma'ak fahe kaleg fan ebami huna ekiga hanguramaage maadanuga wa ergoves jamaatuga namaad kodde bash ebbe kaleg fanuga fahaj pulga namaad kurash anebbe tibene lashkar himayek kuran difaa kuran kaleg fana eki watibe mihun emihunga ba nimunima den anekka denti weku as kaleg fana kidaware nikam visna ballawi hanguramaage maadanuga dushmanam korimatiga tayyaram metibi hamala de nurat katerikan ibai ya ekogaves amru mikurabani kine namaz jamaatuga ada kurma ega maslahataken hurima muslimunga ebbamantakan rams kodde alukam emmikamaki badahikan deha kodde alukam mikan algon men kuranjeni ehin Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani warka'u ma raki'in ayti abamihun ruku' kuramihun aikiga ruku' kurashe namadu gega kuriyas ekani kofika mambanya ruku' kuramihun aikiga ruku' kuraveneto ruku' kuramihun aikiga ruku' kurashe e angawafawen amuruge muradaki kobato e amurfuluge muradaki jamaatuga namaad kurahre ruku' kuramihun aikiga ruku' kurashe Abdullah bin Umar radiyallahu anhu garihum riwayatun asfawe vidalwani qala sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul buniya al-islam ala khamsin shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqami as-salati wa ita'i az-zakati wa hajji al-bayt wa sawmi Ramadan muttafaqun alayhi vidalwani timanna adohimi Allah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadis kuraviti ekalekwan hadis kuraviye buniya al-islam ala khamsin islam din binawe fa wani haikkamege machche islam din binawe fa wani faskamege machche olegen haikkamege denne ninge to buniya al-islam ala khamsin faskamege machche islam din bina fastamu faskame fasrukun mi islam din binae fori kantata shahadati an la ilaha illa Allah faratama ki kamaki kunat faratat rukunaki kobato shahadat an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah Allah subhanahu wa ta'ala ekkawanta kaman hekimu ekalaage haggo evves kamen hen evves farataka raddu nukurum wa anna Muhammadar Rasulullah adi Muhammad kufani hamakashoros Allah ga rasula kaman hekimu kobato ege maaneki Allah ga rasula algon menna bayan ko devi kantatan algon men tedu kurum devwa fawa khabar tak ke tedu khabar tak kamasha kurabba fawa amurtakan algon men kiyamam wuma adi ekelek fa nahi kurabba fa kantakun algon durwum manawe gatum mi Allah ga rasula kiyamam wumaki ei ekelek faana ko rasul kaman heki wumaki wa ita zakat ad zakat dinu ei nisab ege waki nisaben obe e nisab ge tereng ege sharutan hamawmu zakat neren jene faqirunna nuwata zakatu ge behni werinna wa hajjil bayti adi ka'batullah ge fulan hajju kuladana begen wa miha wa sawmi Ramadan adi Ramadan mahu Roadha39 mi hadis riwayat Bukhari ya Muslim ge ittifaq
islam din binawege mi wani mi fasru kunugu macca lobetahu egitere shahadatu de kalima fahuga iskam devwa fawaru kunaki namaz adi namaz ki qiyamah dohu insana furtama alkomuge terega sual wevenekan kantata alkantata ka medigo sualu anna iruga furtama sual weveni namaduge kantata ekantata mihege rangal wajjekama waninama emihek wei dinnawa nasib libejje mihek salam libejje mihek allah ge azaba kofain rakkatir kan libejje mihe namas e namaduge kantata rangal nu wajje nama emihek kan huri gelluma halak mi allah ge nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis wasful ge maana mi huriha wahagatake miha kuda wagutu kolike terega kiyaden maki fasihaka menno namada kule gotum mihakan etan eta gadira ku wahaka dekkidana miha kuda wagutu kolike terega mi mawduan insaf nos kurevene ema miyan algon men rakkaatiri wanje namadu ki jamaata rakkaatiri wanje mikaman awasbangi baje algon men salafun bangiga adu yunima kuran hunna masakai hutta labba demme kuriga denne bin kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam em majlis kuran inna waste do wada gannone em majlis kuran mi hinaka kommen em hinga izuna hoda kandak mi har yote angaba annash em yan hadir wanjeni em salafun mologonde hifagin ove malaagane fa wanikon Allahu akbar kima e mologondo nugene kurimachaka jaha kasha mologondo fahata du kollabani namadan awaswani namadaki huriha kamyabi ge taludandi ima Allah wahi quran wasta'inu bis sabri was salat tiyabamihna dimawa dati undaguta uga tiyabamihu ketterikama namad kurumu wagi hodashe madad hodashi em algun menna dimawa emmeha kantatta gos lui fasiha libigen dani algun namaz kurumu emma mi debba fawa bodu ni'mai mi ni'matun algun men mahrum begen nuwane mi namadan ehame dharmaya sawab debba allah ke nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis wasfulaga ade من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح ميهكم مسكتد داكم مفهرك أدي أنكم مفهرك إبهي أس قصوا كم مفهركم الله سبحانه وتعالى أنا سورجيك تنت تيار كربي أنا مهمانكم أناتي tan tayyar kura biden suwaruge emihaka miskita namada gos aswa komme parak emiha tanet tayyar we mehmandari ge gotuga nuzulan kullama ghada aw raha ya mativeri kamettomi algon men beenuwa kantata suwaruge hasil wun namave suwaruge ei algon men kura ummida kulli benakamennu ek kuranje masakketchen ibe ek kuranje masakketchen ibe hadis gawe namaz kurun furatama kamaki namaz kura mihage kibain fahish kanta munkarai tadrugen dane हम अहम कीर्ति में नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस रसूल का आदे हाय बावते के बयका अल्लाह सुब्हानहु व तआला क़यामत दों एकलांग अर्शी के हियाव है कन देवान एदो है कि अर्श के हियाव है कम फियावा है एवस हियाव है कम नोनन दोस मी सकुन तिबेनी बिरवरी कमा नामा कम को तेरेगा एदो हो गए कंत त बडु कम नबियुना रसूलुम वस कंबोड वडागिन तिब्बवाणी नफ्सी नफ्सी कोम्मे बेकल कोस विदालो मुंदानी ए बेकलुंगे किबैन कंकमं एदिगेन मीसकुं आमा विदालोना तिमन्नक मियदकु नेतेतिकमा उळवेक तिमन्नक अमिल्ले नफ्से
em evves miheka nula wene em eduhoge e namankama biruwarikamu amankan libegen wa miheka wane e haibawatuge terega ade wa rajulun qalbuhu muallaqun bil masajid emihege hin miskittaka gulifawa miha mane ki en namadun ane namada farwatirikama ekiga hazirwa miha namaduga bairwa miha algon men hada gota kannu namada farwa koda kofa mitibeni kura mihunge tereges kan hunna warakimi erra koy dera koy tinra koy dairo sadinadeve mi namadan anna mihun ge terega bay mihunge hal hunna goy adi nukura mihun ki ha beetoleni birwari kamengi hama hemme ekalange hadis ekalange rasula sallallahu alaihi wasallam ge hadis fasfulaga ade man tatahhara fi baytihi thumma mada ila baytin min buyuti Allah liyaqdiya fariidatan min faraa'id Allah kanat khutuwatuhu ahaduha tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u daraja evesmiha emiha ge gein wudu ko ge Allah ge getakun kure geyaka ebahi miskitta terei miskitaka gos Allah subhanahu wa ta'ala fardu kurabba fawa fardu namade kofi miha emiha e miskitan awman eli komme fiyolaka emiha ga faafen Allah subhanahu wa ta'ala fusawa devanati adi komme fiyolaka ena daraja ufullawa devanati em everugen sawaba daruma dibe kame algon men mikamu mahrum bagen timun kihinetto kamudani adi algon naki kihinetto buddhiveri beka beleveni mifada kantatan algon men kofi kama vani nama hama hemme kirjman nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulega ade idha ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashidu lahu bil iman iman kan emiha kiba hurikan deha ko dekame yeba mi hona miha ku miskitan as gos waniko feniji kama vanya ene ki mu'minek kama heki deshe miskita dani iman kam gaholweri miskit gaholweri naki mu'minu ema miskita lobi qurani mu'minu lobi takhun Allah subhanahu wa ta'ala tauba suratu wahi kurabba fawe innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir hama kashawarun miskitan imara kura mihunaki Allah iman vi mihune adi qiyamah duhan iman vi mihune wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin teden imara kurun algon men mibuna en cementiya veya mechi beenuko gen imara kurun edibigem wakame miskitta bina kurume ko ekkame ehnames hagigi mus hagigatuga imara miskittan imara kura mihunaki ko bato miskittan hagigatuga imara kura mihunaki ko bato miyatu ko bayan kurawani innama ya'muru masajid Allah hamaka shoru Allah ge miskitta imara kura mihunaki man amana billahi Allah iman bi mihune wal yawmil akhir adi akhirat dohan iman bi mihune wa aqama as-salat adi namaz qaim kure mihune wa ata az-zakat az-zakat din mihune wa lam yakhsha illa Allah adi Allah fiwa ehm farat kabbirunu ganna mihune ege mane ki Allah subhanahu wa ta'ala gannanje biren ehm farat ka ganna mihune nune walam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-muhtadin emihuna hidayat libegen vi mihunaki hidayat libegen vi mihunaki ayye algonme mi keni detto komme namade qur'an ko suratul fatiha ga ihdinas siratal mustaqim
ihdina e Allah alamen hidayat devande kontaka as-siratul mustaqim as-siratul mustaqim hidayat devande satara fahar algon men duala ko bakiyam farul takuga algon men mimana iba visnanje satara fahar riya duala algon men hama kene farul takuga ei satar rakwe yaminani satar rakatu algon men iba kiyam ko algon men miya meduga be visnanto ihdina as-siratal mustaqim kiyafa algon men den ya khilafan algon men kam kunudan ei hama kene algon men dulukurim bunela bahakawe genwane e hidayatu goy hodan jehen hidayatu goy hodan jehen namada rakkaතරun emme bodan insanakan hidayat libene gotaki falaha kamyab libeni eru sa'id ibn musayyib tabi bekale waran is tabi bekale sa'id ibn musayyib dennevni mihar halatu huri gotun ihar angale nune kadek fan miskita wada gannawa miskita ei kalek fan qatul kollan bayak ibule raawai vidal mi subhanallah ahar minnange gowale weniye hayya ala salati namadan avasve gannare hayya ala falah kamyab man avasve gannare mi gowale weni ko kihinan hayye ekan du kollafa tikama huregen geega onnan mi algonum ge salafun farul namada deterega visni goy shari uzre birek nama kam gawajjiya emihaka kure vidana geega enna nikam isna balla wefulum namada difawa qadar namada farwa kuda kurmaki lobecha akhum waranu rakatiri kam Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurani fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawat fasawfa yalqawna ghayya fahe eba min nafahu aye bayak adaa'u as-salat namaz nagaliye wattaba'u ash-shahawat adi emihum ge edun tak tabawiye fasawfa yalqawna ghayya fahe nikan hore emihum al-ghayya kiyun wadiyan illa levene ibn mas'ud radiyallahu anhu vidalwani namaz nagani etaga muradaki eggotuka semihun namaz du kollumen nune nuko namaz nuko du kollumen nune namaz ekko du kolli wahake nune etaga muradaki namaz semihun namaz farwa koda kuriye ege waqtum faskuriye namaz kure fahum wes ekan kuri mihun na medu asoi wa'id bas fulnikam visna balla den al ghayya kiyun wadiye ki kontanetto narakaga wa wadiye narakavantaveringe gain ohore fa dia dos e wadiga hunnani e wadiya namada farwa kuda kurami ella leveni naraka bunima ves gang hi bhina gagana gente naraka e bunima e adui bunima e lafz nurakka tirtane naraka e bunima enge andale venekan etanuga insana etana levni fihigen danekan etana evs khal aramen nekkan fenan edunima se geneveni konche hunu dia tiyokuni khala echchedi e kaari kure unima insana ge tiri tumfai hadis ulaga ade enage fula hamayat faabagen daane adi boyegen ennu adi mati tumfai nahriganu meda hamaya daane kaman hadis ga ade dem e boyema kihinetto wani adi narakaman terunnan libe azaba emihunna kan libe echchati nu bawa ka qur'an ko bayan korwafa evani inna shajarata az-zaqqum ta'amul athim hokasharu zaqqum ga ki ei nu ba mihunga kanae narakaman terunge kanae
hadis wala gaade ayatu ko saade famaliuna minhal butun en tanega emihun ekaagen bandu furane narakawante veri zakum kaage nuba echingi e gahugala echisaki nuba echi kari fala funna nuba echingi hadis wala gaade hadis wala maanaga zaggumuge emme tikke duniya wattale unas muli duniyage huriha kaabotagecce fasad wegen daane e zaggumuge emme tikke de nikam visna ballawa lobete akhonna okhton zaggum emihun bandufra kaane ecce gotuga narakage liberoga emihunna waane emihunna libena ven ema namada farwa kodakura mihunna naraka ekkaman kirtu qur'anu kam yannani ma salakakum fi saqar ki vehiye kaleme saqar ki wadiya genewni saqar naraka ga wadiye qalu lam nakum minal musallin ebamihum bunanate timanna men namazun quraba ekkutuga wime walam nakun nut'imul miskin adi miskinuna kamis nu debe kamuga wime hema namaadu nukura mihnan huri ven emihnan huri nuba natija mi ayataku mi bayan koddeni mi birugonnan chekame narakaya wadadane wanun lazim qur'an emmeha kantatakun durwang beje ei buddhiveri naki lobeta khon namaz ala mihun naki faaferi e rangalu bay nu Allah subhanahu wa ta'ala uridigin tibimi hon Allah subhanahu wa ta'ala iblis ave sengevi sajida jahan sajida hum manave gati sajida jehum manave gati em algon men namaz nukura kama banya e iblis ay vattar mi wani adi qiyamat to hon emi hum mahshar kureveni bes emi hun ayekuga duniya dun emme bodeti nuba mujrimun ayekuga namada rakkateri nuwa miha emiha qiyamat don evve seven nonnane emiha mahshar kureveni fir'auna hamana qaruna ubay ibn khalafa abu jahl mimis mihuna ekba ei duniya don emme nuba jabbaru em algonu men benwani emihuna ekige mahshar wanta nuni salihun ekige mahshar wanta suwarugata nuni narakata emejikama banya mi visnalen jekame fardu fas namada bangi goy namadu kore mundaru galgon men kitakan nara kame wahem bes miskitu bodu gami tibeni Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ko quraba fave la salata li jari al masjid illa fil masjid miskitu gawatriya miskitu bodu go tibe mihunna miskitu wa nuni namadenwe namade men kuriyese mihna nodibene sawaba dharma den kinin galgon men miskitan nas nuata namadu noko algon men tibun algon men rangalwani lobete akhon koriges denne wihen mi mawduwa ki warabes fula mawduwa names mitanga algon mi algon ko wah ko nimmalana kirtima nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge em hadith fula mita zikr kollafa e hadith fula menani من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر مية كبنجي أدو يبي yang ijab nudif kama bani nama emiha kan nuwe namadu kuriyas fahum adi hentenege namadu kuriyas illa min uzur shari'i uzren ngobegi menuwi ei balivu nuni biru aman kan neti biru oti miskitanga awamugo terega norakkale dimawe dana kamuge biren oti katulu kofane kamuge ifad halatega nuni emiha kan nonnan ehmima ibn mas'ud radiyallahu anhu vidal wani man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman madama Allah subhanahu wa ta'ala
muslimekke gotuga baddalwan lobi kura miha fal yuhafiz ala haula'i salawat mi namaz taka fahemiha kurakatiri washe haythu yunada bihinna e namaz taka gowalwe taanga miskito ko mi bangi goni e miskita gannar fa inna allaha shar'a li nabiyyikum sallallahu alayhi wa sallam sunan al huda faham kasharun allah subhanahu wa ta'ala wani ekalang nabiyya hidayatuke gotta shar'u kurawa fa wa innahunna min sunanil huda adi hamaka shorun ekankam wani e bahi namaz farul fas namaz jamaatan as namaz kurun e fas namaz kurun wani e dakwa fa wa hidayatuke gotuge terenne walau annakum sallaytum fi buyutikum ay tiyabamihun ge getawga namaz kofi nama kama yusalli hadha al mutakhallif fi baytihi miskita nas geega namaz kura miha namaz kura fadain tiyabamihun getago namaz kofi nama la taraktum sunnat nabiyyikum tiyabamihun nabiyya dekke bi goy du kollah fimwe ekalek fan dekke bi hidayat goy ekalek fan sunnat tiyabamihun du kollah fimwe walau taraktum sunnat nabiyyikum ay tiyabamihun nabiyya dekke bi eriti goy ekalek fan eriti sunnat du kollah fi nama la dalaltum tiyabamihun magfur digin danate wama min rajulin yatatahharu adi evves mihaku emiheko wuduqa fayuhsinu at-tuhura adi e wudu rangalakkogen thumma ya'mid ila masjid min hadhihi al-masajid adi emihaku mi miskitaku terein miskitaga gos allah illa kataba allah lahu ena gos namaz ko fi nama illa kataba allah lahu bi kulli khatwatin yakhtuha hasana ena ala komme fi walakan allah subhanahu wa ta'ala hewkame devvanete wa yarfa'u biha daraja adi ena daraja itur ko devvane wa yahuttu anhu biha sayyi'a adi ena kibain faafa fusawa devvane walaqad ra'aytuna ay tiyabamihuna fennan walaqad ra'aytuna wama yatakhallaf anha illa munafiq ay timanna men dekunime timanna me geterein namada fas nujhe munafiqa kununi ma'lum an-nifaq emihege nifaqam faalu fawri mihe kununi sahabiye bekalak midannoni sahabayen geteremes arahunne bekalak ibn mas'ud radiyallahu anhu ki vidalwani namada timanna me geterein fas nujhe emihege nifaq munafiqam faalu fawri mihe kumenuwi walaqad kana ar-rajulu yuta bihi adi timanna me geterein miha geneve miskita namada jamaata namada yuhada bayna ar-rajulaini demihege deterega atlafikoge demihun ena hifaataage miskita migennani bali mihun wasiyannani hatta yuqama fi as-saff genas ena safku terega ena behette safku terega namada kurumattaka behette ekani nuhinge maruga mihun wes ehem mihun alaluma beenum wa mihun emihun demihun deterega ena bahattaage hingwagen genas safku terega bahattaage algonu miyadu mitibi salamatun alhamdulillah algonu men fang hingafe bolave algonu men allah subhanahu wa taala ehnihem wasila tabes devva mi bani algonu men miskittaka diuma fasiha komyoti birwari kamen nama kamen nei fasiha kama ekiga miskittaka devego tanguri miskittan ehame kariga miyo bodum ni'mal libma fahgos algonu men mitibeni mi mativeri alkamun ekkibawe fasjehifa ema mi nurakateri kame lobeta khon mikama algon men samalwan je mikama rakateri wan je mikamuge dharmaya sawabataka gadala masik koranje algon dua ki allah subhanahu wa taala algon emmenna kiwes namada rakateri wa baykom ga levu namada farwa kudakura emmeha kantatakum munafiqun sifatakum algon men durukurawa algon ki hewbaykom ga levu wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.